লংলেপ অন্যান্য রাজনৈতিক দলनि ফাইনান্সजों খাবাই খুবাই লামসাবगौ আইপিএফটি লংলেপ সিপিএম বিজেপি আকারে ফাইনান্সजों খাবাই খুবাই লামসাবगौ সিপিএম ত্রিপুরা মুথাই আকারে ফাইনান্সजों খাবাই খুবাই লামসাবगौ আইপিএফটি লংলেপ আইপিএফটি ত্রিপুরা লংলেপ হামবাই interview dikit salah di rata popon. Kulumka, hambai press media no. Ini Ultasora Ponsayet, sini Jogobondho Regional Committee be khobjak. Sini Mohinia Para. Mohinia Para o sini Primary Committee ni President. Borong kanang Kulendra Tripura ni Sakthar Mumbai. Ini kaisa joining program. O programo sini CPM Motha Yakari total 8 poribar ni 25 butar sini party join di theka जों borokno khabai khubai lamsabo oro phaimanjak phainai sini division ni IWF ni president tongo ebong sini division ni vice president tongo sini IPJC division ni president tongo जों joto sini division ni leader rok जों tini borokno khapurui जों borokno lamsabui nakha oro Mohinia Parao borok total 16 poribar tongo omon bisingo tabuk sini oro motamuti jotono himano sini oro phaiman sini party borok join di phejak ingkai kisutai 1-2 poribar tongo borok boskang dino phaina hen जों asa narago omo haikeno sini Gondasora je division no Gonganagar bo Halbrum no omo haike joining program chole tongo ebong Roshebari bo chole tongo aste aste jara birodi tongai rok borok tabuk sini party o oneno jagani sini oro turuk turuk phailai tongo engke buskango जों asa khayo o jagao agena haikeno 2018 ni sikango je sini IPFT changa tongmani ob haikeno जों tabukbo kaisa strong ungna hine जों asa khayo जों buskango din botai koyekta jagao sini program tongo joining program जों borongbo kisu dinni bisinga जों borongno lamsagnai on bagai ang jotono hambai tei khulum